Sound check. Maya payapak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampan sariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabeta na po din makatoking intentions. Ing kapasalamatan na po, ing kadwang ngaldo, katlong ngaldo ning kaya katampan dong parangal, king nuwan na Birhen Maria Milagrosa Medalya, kapasalamatan na po din kaya katampan Children of Mary Immaculate, Sister Leonora Maniti and family, Sister Emily Lissing and family, Sister Sheila H. Basilia, Sister Carla Basilia, Sister Emily Onofre and family, Brother Aaron and Sister Rosa Mia Elbo. Antiburin, ni Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Audencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman di magmasusi king aldodang anibersaryo ng kanilang kasal di Mr. and Mrs. George Bis. Good health, Greg Velasco. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponsalan, Father Raymond Reyes, Deeds Elita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, at Emerito Barrera. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mike Decliner Bayani, Jeronimo Lazaro Jr., Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Morocot, Carmelo Fajardo, Alaysa Reintulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo De Irit, Monica De Leon, Charito Obsequio, Mark Antonio, Espirijon Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ng kalanwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Licer, Josepina, Franklin, Diosdado, Corazon, death anniversary, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Buntang kilagyonig pang poning anak, ang poning banal na Espiritu, ing ginuman tabi kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan, kapatad sa siyantala rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ikang sinese, diningap, king kaya kang balayan, king tulat, king kasakitan, Ginoo pakadudo. Ikang dinatang, ban miyatad at mipadino king maya papadita, Kristo pakadudo. Kristo pakadudo. Ikang babiya kabyasnan, karing taong pinili mo, Ginoo pakadudo. Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos maipaya, pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alangangga.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos maipaya, igpa ng ginuming Yesu Kristo, ing kasalpantayanan king kekang amano, ing dalan pa in turo king kabyasnan, at ing pamibulay king divino mong pamalak, ing panyulong king katutuan. Ibuklat mo sa ring matami, kareng dapat mo, ding balugbog mi king siwala ning awos mo. Baning balang dapat mi maging karagdagan ning pamakirakin mi king biyay na mo kaya kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasingibad, king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, miglalawe ako, at ikit ke ing maputing biga. Makalukluya babo ning biga ing metong alelangan alupang tao. At inyang koronang ginto, at atinyang tatar na nalayit amataram. At atimpang metong ayanghel ay ikit ko, linual king templo. Nga nang migsalitang masikan king makalukluk king biga. Gamitan mo na yung kekang layit. Mupol na ka uling oras ning pamamupol, di natang na. Matuwa na yung palutan king yato. Inya, itang makalukluk baboning biga, ginamit ning light na, at may palot ing pupol king yato. At atimpang anghel ay ikit kong lulwal king templo ning banwa, at inya namang tatal na nalayit amataram. Ibat king altar, linwal yung metong panganghel. Iya ing manibala king api, nga nang migsalitang masikan king anghel ay ating layit amataram. Gamitan mo na yung kekang layit, at pupulan mo na laring ubas karing ubasaning yato. Uling malulot na la. Inya ginamit nening anghel ing kayang layit. Pinupul no ring ubas at tinatsaking pipamaslan ubas, ayapin ing waning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Daratang yung Ginoo ban ukumane ing yato. Karing sablang bansa sabihan yu, ing Ginoo ariya, iya'y minyetetagan king yato, inya eya numano, king mit mong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Busta niyong tumula ing banwa, busta ning yato magsayaya, at pati na ing dayat malat, ating sablang atsukeya. Busta niyong ding marangle at ding sablang tanaman da tumulala. Kanita ding sablang dutong ning kakewan, dalit la uli ning tulara. Potang datang yung Ginoo ban magari king yato, pamahalano ring tao, kingalang pamangabiran, at king mit mong katuliran. Mingat kayo at magsadya. Eyo balo yung oras ng panyatang ning anak ning tao. Tabi kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita,
agpangkang Lukas. Ipagsalitan daring mapilan ka ring tao, ing sintingan ning templo, ing sintingan na babyaring marmol, at dingayin apig kadubdaring tao. Inya sinabi ng Jesus, di nga kakit yung den, dating panawon, metong manalang mitaga na batong makatumpak king kadupan ng bato. Mga baltuglangan king gabon. Kitnan de Jesus, Maestro, kapilan madyariti, at ngano ing palatandanan king mga tupad na iti. Pekibat na, mingat kayo at eyo paboren, ing ninanga na kayo ning ninuman, uling dakalaring datang king nagyuko asumabing, ako ing Kristo, at ing panawon dinatang na, kaya kayo paidigalig, nung makabalita akong gera at revolusyon, kailangan ning mapadyari da pamureti, dapot e mga baldugan, king kawakasan, dinatang na. At nga napakareda, ing meto nga bansa, lusubaning kadupa ng bansa, at ing kayarian, lumaban niya king kadupa ng kayarian. Mika mga sikanayon, dano pat salot, karing miyayaliwang lugal, at ating lunto makapangilabot abage, at mga ragulatanda, amanibat king banwa. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Mayap abak po kekongan. Ing kayakatamong ebanghelyo, ing ginutamong Yeso Kristo, papalad ne ing metong kareng realidad na ning die. Ing gana-gana ating kapupusan. Ing gana-gana ating kawakasan. Ing gana-gana ating kayarian. Ngening kutang keni, masaya kayo, malungkot kayo. Nuing gana-gana ating kapupusan, masaya kayo o malungkot kayo. O teda ko yata wari lupa. Ating nabado nung mailiya o numanuya. Nano, nung ating kapupusan ng gana-gana, masaya kayo, malungkot kayo. Ating adwang posibleng lugar yan. Nung eni, manyaman kabye, harusing puri mo na mo, ginola po sanang kapupusan. Pero nung ngeni, matsura ka pa mi biyebye, gino panayang ko na po yung kapupusan. Diba? There are two options. Posibleng maging masaya ka, nung ingke kang kabilian king biye, ay makanta kasanting. Pero nung atyo ka siguro king kabilian na masanting, mo man pigagap na mapupus, uling ing pigagap mo, sana alanganggana. Sana tuloy-tuloy na. Sana alang kapupusan ng kanakong swerte. Sana lang kapupusan ng santing na ng kanakong pamibiyebye. Sana lang kapupusan ng masanting nga pamiyabe. But, let me tell you, masaya ko man na malungkot, tandaanan niyo po, emwala ko na mapupusngan ing gana-gana. And I think, namantang masaya o malungkot, it is even a good news for us. It is even a good news for us. Bakit? Uling isipan niyo po nung metong abage, alang kapupusan, nano mo kayang mangyari? Will you be still happy at the end? Nung sabla-sabla, alang kapupusan, will you be still happy until the end? Kutnanganda ko po. Na? Nung sabla-sabla lang kapupusan, would you still be happy until the end? I don't think so. Bakit? Uling itamong tao mo.
talakasawa tamo. Istong ulit-ulit na, istong rutin-rutin ng makanyan, istong aldodo, makanyan namin nga gana-gana, sumawa ka. Masanting yaman o matsurain kaya kang biye, nung alang kapupusan nga gana-gana, sumawa ka mo rin. Sumawa kang mamasya ng mamasya abroad. Sumawa ka king marakal mong kwalta. Sumawa king marakal mong pibandyan. Sumawa ka king kasakitan. Sumawa ka naman king problema. Sumawa ka naman kareng miyayariwang pigaga mo king biye. That's why it is a good news for us. Nating kapupusan ni nga gana-gana. Bang kanita ipalto na kaya katamo ni nga pong Ginoo nung nano'ng importante. Bang kanita ipalto na kaya katamo nung nano'ng maulaga. At nano'ng maulaga, ing meto nga bagay na mapupupus, ing meto nga bagay na maigisan, ing meto nga bagay na magwakas, itiya lang nga diwa nung nga di ingapong Ginoo. Itiya lang nga diwa nung nga di ingapong Ginoo. Po ba din daman yung milabasang Domingo, king kadwang pamamasa, nga nang sasabi, ako ing Alpha, ang Popay ng Omega. Ako ing Diyos na ning milabas, ning kasalukuyan, ang poning paintungod. Diba, o Diyos ko, kiningon nyo na yata. Ko, makiramdam yata ka rin pamamasa niyan Domingo. Pangasanting da rin pamamasa niyan Domingo Lawen nyo. At inid ing assurance na kaya katam ni nga pong Ginoo. He is the one who is only permanent. Yamu ing permanente ketiking yato nakapilan man manadiwa. Manadiwain kayang kayapan. Manadiwain kayang lugod. Manadiwain kayang malasakit king balang metong kaya katamo. Kaya sana, kinitamoy sandal ing kaya katang kapanayan. Kinitamoy sandal ing kaya katang mismong tiwala king biye. Uling gana-gana lumipas man, ing gana-gana magwakas man, pero ing apong Ginoo kapilan man, ang magwakas, ang manadiwa, uling patentado ya kapilan man. Kaya, nung nga kakitsupuking biye, pagtamasan nyo, sasawa na kayo, kapit lang. Kapit lang. Datang mo rin ng panahon, milabas ing gana-gana, at ing apong Ginoo, ing kayaryana, yang magari king sabla-sabla. Maniwala ko po kita. Uling nung ko maniwala, yung burin ng sabihan, neburing panayan ng kawakasan. Tandaanan nyo, magwakas mo rin at milabas ing gana-gana. Milabas ing kaya kong problema, milabas ing kaya kong tuda, uling miganap nganing sabla-sabla, king ginutamong Yesu Kristo. Talakad tapo. Karen balang kayadwa na ning pakibat tamo, Ginoo, padablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para ka rin sa blang miyembro ng balayaning Diyos, apakyapusan gesa ing karelang ari, barang apalagana ping lugod na, king mabilugayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, padablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para king kikatang bansa, ing Espiritu ng Kristo, mitugtugsa ng labis-labis, kimbalang memalen, banging pamisagsagan, mialilan pamikakalugod, at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, padablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para ka rin kapatadtang kakawani, karing keraklan, aslagano sa puso ning Ginoo, bangketa alutas da ing karelang problema, kapamilataning karahasan, nune kapamilataning lugod, at pamitatambayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, padablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para kay katangan, at alastastasana king kapibabatan ngeni, kinditak akasakitan, mamungang kaunlaran, kimpaintungol, ipanalangin taking Ginoo.
Gino padablaban mo ring puso mi king lugod mo. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. O igpaming nga tsubanwa, pasalamatan da ka, para king kekang anak. Jesus, amiturong apakit ming lugod mi keka, kapamilataning pamipakit ming lugod, king metong at metong. Iya, amabiyet magari, manggaman king galanganga. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap na harapan ng Diyos, sigpang lubos mayukaya. O igpaming migdalang, kabang yampang mi, ing kekengayin, ipagdala na kesanang kaligtasan ng pamanyambami king Espiritu at katutuan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat dubos mayipaya, king lugod kaya kayang lelanganing tao at inyang mga intuli diyang iparusan, king kaya kang pakadulo kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kapamilatan na, ringang ngilat ding sablang koro ning banwamit mong kapag mulalan lang sasamba harapan mo, ning siwala mi magsan metong sana king karera, kabang kantaring mit mong tulayng dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming ang sasabi. Tunay akapin banaloig paiking panibataning sablang kabanalan, o dinita pagparadampumi, pabanalan mo saray pingayon king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari ng katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bay may daon kusang lugking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit pe pasalamat yakeka, piraso net binyane ka rin kayang disipulos at nana, kunan iti kongan at kananye, uning iti ang katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning kalis karing kayang disipulos at nana, kunan iti kongan at minamko kaniti, uning iti kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para ka rin sabla, ban kaya tumipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Maria, Cristo sinuplia, Cristo datang niya kasih tayo. Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ning anak mo. Daraw miya kaya kay ting tinapin ning biyating kadis ning kaligtasan. Laming pasalamatan kaya kay pepadiyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo. King kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod. Kambiyan ng Francisco kaya kaming papay, Florentino kaya kaming obispo, ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miet ding sablang miyang munabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakadaluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye at ang angga. Ban kaya benang Marieng Birhenin Duning Diyos, kaya benang San Jose kayang esposo, ring apostola ding sa bilang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, upurian dakat parang adan manggaman king alanganga. Ngeniking mit mong kapanaligan na dugod maus taking pa kareng amanong tiro ng Jesus kaya katamo. Igpami. Isang banyo datang kaya kami. Ipamin ko ang sulit pantiman. Ing kakanani king aldo, biyang kaya kami king aldo. Ang po'y patawad mo kaya kami ring salang kaya. Anting pamawatawad ni kaya rin salang kaya kami. Mga matapresaw king tuksunan na ikaw. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni, ban king kasaupaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian natin kayo kaya. At kaya magamit king alam. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan dakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ning kasalanan mi, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyang pon magari manggaman king alanganga. Amen. Kapayapan ning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Kaya kanto. Ipakitangin ning pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Pakaluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milakoping kasalanan niya. Pakaluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milakoping kasalanan niya. Ipagkakala kami kabayapan. Niyo'y Kristo, ang Kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng iyato, nuwan na rin mayaus king apunanan ng Kordero.
Manalangin tamo. O lubos may payang Diyos, so panmuking may biyabiya king alimbawa ning lugod, apag masusyan mi kaniting Eucharistia. Banakamtan min kayang kaganapan, king kayang kayarian. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin tam, Ginong Diyos, ikang bukod mo pang makalulo kapilan man at dimot king parusa, bit mong kababan manalangin kay keka, para king kaladwaring kaya kang alipan, ay inuts mong makona kaya tiking yato. E mo pa imburisan karinggaman ng masika na nakasalang at mo sa kalingwan kapilan man, unayutos mong kandoring ang hedaling kaladwad at iwadi king paraiso. Banketa, e dumalan king parusa ng impyerno, yun ay bagkus kam tanding na nangangang ligaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pagkadumi nga nangangang kapainawan karelo o gino, ing ginuman tabiya kaya kayo, indisyonan ako ng Diyos sa lubos may paya, ing igpaing anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa may dawon na metam king lugod ng Kristo. Bukas pong abak alatang po misa, agad panapon niya po, alas 6 siya po, uli na po ng Red Wednesday campaign.